Motho otlhe, maduo. Go na le dilo tse pedi tse di diragalang mongwe le mongwe, go tsalwa le go swa. Go sa kgathalesege gore o nna kae. Selekanyo sa go swa ga bona se a tshwana diperesente di le 100. Mongwe le mongwe o a swa. Bebele e re bolelela gore ga gona ope yo ka tshelang ka bosakhutleng. Botlhe ba tla swa. Ga gona ope yo ka falolang matla a lepitla. Mongwe yo falotseng matla a lepitla ke Keresete Jesu a le nosi. Ke konosetse ka puo ya Setswana kgotsa ka puo ya Sejatlhapi. There are two experiences that absolutely everyone goes through: birth and death. No matter where you live, the mortality rate, the state of being subject to death, rate is the same, 100%. Everybody dies. The Bible tells us no one can live forever. All will die. No one can escape the power of grave. This is mongwe lekgetho mogagabe